Ministiri w'ubuzima wa Kongo Samuel-Roger Kamba yagaragaye muri videwo avuga ko u Rwanda n'abakorana narwo barimo gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga babuza ibikorwa by'ubutabazi gukorwa. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko yavuganye na Elon Musk aho yashimangiye ibyo Musk yifuza kumenya ku bijyanye n'itegeko rirebana n'iby'ingurane y'ubutaka. Trump yavuze ko azagabanyiriza iki gihugu inkunga kubera iki kibazo. Abaturage bo muri Sudani bavanywe mu byabo n'intambara iberayo bategereje amabisi abasubiza iwabo mu mujyi wa Wad Madani muri leta ya Al-Jazira. Uyu mujyi wongeye kwisubizwa n'ingabo z'umujenerali uyoboye. Abanyagambiya bagiye gushaka akazi muri Espagne barasaba kwemererwa gukora by'igihe gito kugira ngo babone amafaranga bakeneye mbere yo gusubira iwabo. Bariyo binyuze mu masezerano yo kugabanya bimukira n'icuruzwa ry'abantu bo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. Naho muri Zimbabwe inganda z'itabi zirimo gufata ingamba zo kugabanya ingaruka z'amapfa agenda arushaho kwiyongera ku mugabane wa Afurika bitewe n'imihindagurikire y'ikirere.